Yinobhala bebantwana benkosi ngisaba kakhulu ukuma phambi kwale ndawo engiphambi kwayo namhlanje ngoba angizange ngicabange nalodwa ikanti ngahle ngiyine kulo mzuzu kule ndawo yaselinda ntonga esibhedlela samakhosi akwazulu. Bantwana bathi ngiyacela uNkulunkulu emsazezulu ngembatho ngiyazizulu kube yena ozokwenza umsebenzi wakhe ngoba uthe angenza umsebenzi wakhe uphondane osifeni wathi ebusuku wathi uthe uNkulunkulu ngacela wenza umsebenzi wakhe umsebenzi wakhe uNkulunkulu ukuthini umsebenzi kaNkulunkulu unjani wathi ngikutshela ukuthi wenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyacela ke sazezulu bayisona esokwenza umsebenzi ngoba abantu bafuna yena uNkulunkulu umnikazi wabo. Iyanusa-ke nasengilezinto zakithi bamthethwa lapho engizalwa khona obamkhulu bami ababona ukuNazaretha nami ngagcina sengibona angibingelele-ke amakhosi asendunkulu ngibingelele obaba befundisi ngibingelele obaba bavangeli obaba bashumeli nabakhokheli nehamento-ke bangcwele ngegama lonyasi amen. Kangazi-ke bantwana benkosile ngithi uhlewasa namhlanjena bengizophuza umusa nale ndawo engiguqa kuyona bengithi mhlawumbe ingasekwenzekile ishone phansi ningibone ungasekho nje lapha betho ushonephi kanti lo ngoba nginovala bantwana benkosile ukuthiwa ngiphathe umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uphathwa kanjani angiwazi uphathwa kanjani. Ngiyacela ezulwini uphathwe yizulu umsebenzi ngoba mina nginawo nomlomo okhuluma indaba kaNkulunkulu kodwa ngifuna ukukhuluma izinto ezimbili uNkulunkulu engicela ngiphe zona ngoba kukhethwe umva kwezinye. Kule ndawo yanyanyimi kwebantwana benkosi uNkulunkulu angilekelele ngoba ngabuthwa eJudiya. Ngiyakhumbula ukuthi wami kuleli bandla ngabuthwa eJudiya ngangeyena esibayeni senkomo ngaphandle kwethempeli base kumenyezwa asethiwa ubani seyikuthi nokuthi kuleso sikhathi kumenyezwa athi uNkulunkulu angenza ukuthi ngisabe njalo namanje ngiyathuphela bantwana benkosi ngithume ndingakwazi ibhanti ngakwazi yonke into ngaphansi ngizomakhaza emzimbeni wami ngilalela lo mkhayelo wokula ekhanda lo mkhayelo kakungethuse ebusuku lo mkhayelo usekhanda yini uma ngithi incwadi singizulesile kwenzenjani angithi ngifakela phambukeni yami ngasengikhuluma nomoya phakathi ithi no ngangibhathakile ngoba ngathi ngithuka cela kwenzile engomeni bankubayo cela uNkulunkulu angalekelele ebantwana benkosi ngoba nami uNkulunkulu ngangambona ezweni lakithi futhi uNkulunkulu ngangambona esemsebenzi nasemndenini wakithi sengathi-ke umbono kaNkulunkulu yilanga mhlawumbe namhlanje ngoba ngizalwa ngamadoda bantwana benkosi lona ngumzukulu kaMagwaza ukhokho wobaba nguMagwaza igama lakhe kanti ukhokho wami mina ngumgosho kodwa ngithunywe lokho ngikukhuluma lokho ngoba khona indaba ezofika kuyo ngalaba bantu. Mina-ke umkhulu wami nguMabilwana ugogo lumuntu wakhe sengifomthathathi kodwa aphakangena belengeza kodwa kushona ngusho ngayo kodwa ngithi angikusho ngoba le nkonzo engiguqe kuyo yabona nguye phakathethele sinabantwana benyuziphepha thina wabangile jubane ngegijime
alungikhethe uNyasa, alungikhethe uNyasa, alungikhethe uNyasa. Ngithunyiwe bantwana benkosi ezulwini, ngithunyiwe uNyasa. Konke ngokukhuluma bantwana benkosi ngithunyiwe uNyasa. Kangazi-ke ukuthi mhlawumbe ngiqale ngakuphi ngigcine ngakuphi, kodwa ngithunyiwe uNyasa. Ngoba amaNazaretha amakhe enkosini ngimone uNkulunkulu ezweni lakithi ngihlala khona, ngangibona sikhaya babamkhulu wami, ngibaleke imizi yakithi. Amagama sinemagama ngemizi yakithi ngivela khona, namagama ngemizi ngivela kuyo. Njengoba phepha ngithethe indandatho nginegama, ngivele emzini onamagama. Ubabamkhulu wakhe mayefika uThabede, nguthabathala newspaper. uThabede uthola i-newspaper esikhathini sakuvela. Uma eyithola i-newspaper uThabede, i-newspaper ikhuluma ngokuthi uNkulunkulu noma kunomuntu ezweni laseNanda okwenza izinto ezingekho zenzele khona ukuthi khona zingabikho. Hawu, uThabede lemukaniwe intombazane yakwamthalela. Alanga abantwana uzothola umuntu unikana zonke izinto wathi uyicabange nowathi uyifune nje ezinika zona. uThabede sizwa kuthiwa wasuka-ke, ngizwa kuthiwa wasuka kwangabikho ngesikhathi. uThabede wagibela iyitimela wabheka ezweni laseThekwini. Engathi umnikazi wezinto indamthatha amayelisa ubombe isimo semankonzo kumesezingosweni umlethe emadinane zokuthi imlethe. Wathi mayefika wathi yakhuluma inkosi yamakhosi yathi befundise lenkosi khawulozayo umuntu wamozayo. Angithunywe lokho kodwa kodwa ngithunyiwe. Bantwana bakhe basezweni uNkulunkulu asize baNazaretha. Kakhulukazi uNkulunkulu asisize ey'ntweni ezimbi yokuthi asiyeke inhlebo kuleli bandla. Amen. uNkulunkulu asisize siyeke amanga kuleli bandla. Ngoba ngasifika kulapha abantwana bezwi, hayi amazwi, abantwana bezwi. Le ndawo eguqa kuyona abantwana benkosi akwazi ngicabange eguqa kuyo. Futhi kube yayi-aplaye uyayicela ngabamvumanga. Ngoba ngibhekene nenkinga manje ukuthi ngizoba kanje. Ngikhuluma uNkulunkulu lona uNkulunkulu lona uNyasa. 2023 efika ezweni lakithi wahlabisa. Ngiyaxolisa abangaqondanga ukuthi ngivela ukuthi ngivele ezweni labahlabisa. Konke nje ngiyikho ngezwe ezweni labahlabisa. Hayi inhlonipho yokuthi ihambe phambili. Ungathiwa sinenhlonipho, inhlonipho sinayo. Ungathiwa siyathanda uNyasa, sithanda uNyasa. uNkulunkulu wesiphambi kwakho akathela uNazaretha uNazaretha kuyeluleka ngoba kuyatshela izinto ngoba uNkulunkulu uthi ahlale wakhuluma izinto eziningi ngayikhulumile. Ngangilalele, ngangikhona ebeka uthongozana ngikhona. Futhi uthongela kakhuluma noNazaretha lapho uthingo lithela ntaba yintabakazi lathi maNazaretha ngizomfaka inkani ezulwini. Sengilungisile imvubu yakho benginkani ngizwa. Amazwi andile sabe ngiphethe lodwa ngekale bengeleke udumisa umshumayeli uphelelana ngathi ngicela ngenayo le nkonzo iphethe lodwa. Sabe leve ibese
ngicela umuntu lapho le ndawo maNazaretha sobe ngafanele sengaguqa ngokucabanga kwami nokubuka kwami ngoba ngifike ntambama la yoshona amazi ngibone ukuthi ngikhona ngani mina nje ngifika ngihambe lapha ngihamba khona ngifika ngene edolobheni ngasaphansi ilazo ngivesi maneva ngifunda ilazo ngivesi ukuswela amahebe uthela ivesi 22 unomsindo unokudelela ngiyokuzivisa iphelele maNazaretha sengathi lebandla ngafela lebandla liphane nenhlonipho ngafela lebandla mina nothanda abantwana lebandla abantwana babe nothando wangithathela lesasamthethe engathi babe ngaphila emakhaya ngoba iphumile vele ephameni ebuya bese mhlangabeza bafile ungasabazi bedeke abantu nalehamba beyebuye beduze naye bephile deke kuzafanele abahamba kodwa uNkulunkulu uyaphila yina lowo thando babesenalo thina lokuze uNkulunkulu uyaphila ngoba abantu ababefundisa bethuliwe lapha ebandleni ephulula bezinye ethize ukuze uthi wena hayi banamanga akathanda kusho baba konke lokho waswaza abanye bangawenza ebandleni yindaba laba bakhona ngabantu nawe kodwa ngithunanga lokho kodwa ngikhangeluleke eqala ngoba ngisize ngithi inkomo kanti inkomo zingamsizi liphela livese lodwa kunengane layiqondwe nomsindo futhi awunamsindo wena ngoba bonke abantu lapha bayazi abantu bonke bangena ngoba basebenza ipasi bayizazi bangene lonyazi uthe unyazi uDreva munye lathi yini ngibesime yona phela phansi ngapha phansi nawu phansi uyahatha bodwa uthi phansi uyahatha bodwa ubani mfuna batha mfuna uNkulunkulu phambi kwakho la yambona uNkulunkulu maNazaretha kwakwenza isimanga ekhaya kababa ingane phambi konyaka ophelile yakentwa ingane emhlane yathi yaphunyuka ingane yathi shapha ngekhanda siphephe ndaba khena umama walo mntwana wathi ahlanye ngoba niyenzeka ekhaya uthi bakusengihamba ngekhathini uthi ngekhathi ingane yami sebebuya kudokotela engane ilimele ngaphakathi eqotheni ngeke iphinde ibe nempilo ngithi mina kungesinjela sincane ngithi nakuye phokozo yapho ngoba uNkulunkulu uyothe uNkulunkulu sokumonakala usungazi bethabela ungungaka umonakala kodwa uNkulunkulu azokusiza ngikhuluma ngoNkulunkulu maNazaretha owamonakala ezweni lakini noma ngifambona noma ukholwa ungavumi inhliziyo esikhole ukholwa wathi untenteke ngoba siyazi sonke uNkulunkulu akenze ngazi mina ngazi ukuthi ngala kodwa ngaphuma ngokubonela ukuzwile ngithuliwe ebantwana benkosi njengoba ngikhuluma nje mina ungathi khuluma mina futhi ngathi ngifunda kakhulu umthetho ngayisumthetho kungengasho lokho ngekani athongo mina ya athongo ngathi ngaka yodabele kulahla ngene ngoba ngifunda inabanye nokudabula lahla ingane yakho isebenza kahle ke ngokuphinde ukuthethe ngekani wena lapho abantwana benkosi njengoba ngibona ngikhona uNkulunkulu bangisiza maNazaretha angingqomi kodwa ngithi uNkulunkulu ngiyamthanda uNkulunkulu wakho ngoba bamkhulu bangenza ngakhetha ukuthula esontweni anginazi indaba eyiningi lelibandla anginakho futhi bangisethe wathi ayo ngaphiwa uma kunesitolo samanga hayi siyocela unyazi ungivale isitolo samanga ngoba amanga yabana kunjenjenje indaba yamanga abantu babumba amanga babumbe azamfanele umuntu akunjelwa
naye ayafana ukuthi naye bengabuzi azafane naye awakho wena aphi ayafana nawe lokuthiwa wena muntu ayafana naye umuntu masize balazayitha ngenye ilanga uNkulunkulu uthumela umuntu yini ngimshumayela hey balazayitha wena salami khanda nasalami ngoba manje ngisabe ngamanje awuna ngoba usabe ngamanje lona khuluma ngithemina ulandwe umva kwezinye futhi nganyanyatha uma efika umntwana ezweni lakithi ngingabizwa ngomkhulu angazi ngithini ngibona ngiyavuma umkhulu wakho mina mana ngaletha amadekosini uNkulunkulu uma efika umntwana ngamdrayiva isuzu kodwa khona ngokumdrayiva isuzu kodwa ngufaka ngoba uNkulunkulu wathulela umuntu umdrayiva isuzu kodwa khona ukuthi uthaka wakhulenda isuzu la kodwa lo muntu efuna ukukhuluma ngaye owenza iminyungu drive isuzu wafika ngethuba uza lo muntu uphethe iphepha lephepha yamaphepha uma efika lo muntu kimi uthi bakumshumeli ibona ukuthi ngiyethule yini ngapha uthi angithulile kuwe uNkulunkulu angiphathe lokhu uphethe ama-aphula ne-tray nenetha unobhala i-tray nabe seseshotisiwe kwento uyakwazi amagama kakwazini ufika zivula le-tray ubeka lenetha kuqala lokungaphathesiwaphela wasekhipha ama-aphula wabeka lezinto uthi lo muntu kimi uthi uNkulunkulu ngofike ngibeke lezi zinto kuwe kanje bese ngicela umntwana kanalini uthi yaphana ngicela kuwe ngishumele lesakhe awona sayetha uNkulunkulu ngihle sengathi nayilanga ngimdumaze uNkulunkulu njengoba lokhu phambi kwami nje anginkinga namuntu impilo yami kodwa-ke ngayithela inkinga nawuyinkinga wena nami bese ngithela inkinga ngoba ngithela ngani nguwe kodwa mina benginankinga mana zaletha uma-ke lo mntwana esemcela umntwana bese qhubeka iy'nsuku namalanga bese-ke uma lo mntwana bese yamumatha abantwana benkosi uthi ngengingani umfana ngengingani umfana into engishoyo kodwa sani uthi nangithunyiwe mina kuwe njengoba ngithunyiwe zamanje uNkulunkulu angindezozati ngithunyiwe lokho ukukhulumayo uyabona kumina ngiyisiphika kodwa khona ngithunyiwe noma azona ngithunyiwe ngoba mina ngithunyiwe futhi angiyela uzokhuluma yini kanjani noma mnandi kwemnandi kwangathi kodwa ngikhulume khona uyamcela-ke lo mntwana uNkulunkulu siyamumathisa umntwana zathi inyanga nazo iziseven kwasebona ngathi ahambi kahle ngoba umntwana fanele inyanga ziseven awona benkofunyaza kase ngicela ibandla ngathi asiye esibhedlela usenensuku lomini ngesibhedlela ungehlukanisi ukuthi umntwana uqondisebani iy'nsuku zomntwana ungase kwenzeka ukuthi umntwana aye asaphile ngophakathi abangeni kakhongefuna somoto baba wethu kodwa ngithina konke ngokuhlumezana osezulwini
lo mntwana usesibhedlela lapho kuyita khona umama. Impilo yami yonke nje ngangakaze ngingene endlini lapho kuyita khona umama, kodwa ngalelo langa ngangena. Base bekhuluma kwami abantu abazikhulu bathi ayingeni indoda lapha. Ngiphethe ubhoko. Sekukhona inyanga ekhona. Uma sifika laphana bese ngiyake bathi abanyekele uzeyibone ethunzela. Sangena semhlabeni. Samemeza uNkulunkulu ungabiza sangena. Kuyashiyeka inyanga angalo kulala umdalo wami ngazokhuluma nje. Uma wathi nolaka mina lolo lwakhula kulibonekile mina nginalo kodwa. Uyaphelisazi uyiqonda. Ngoba uyiqonda umshayisi. Ufuneka uyiqonda ukuthi umuntu onjani. Uma sebenza usuka kufuzeni naye lokho. Noma kuyini. Ngase ngiye ngumakhosikazi, emakhosikazi. Abanye basesaba. Yazi phela manje benjani bangenyana abesesaba ukuthi ngwani into eqala. Sesala lokho. Ngithi ubani ubheke umuntu eyizokhosikazi. Ubani ubheke amengese nitangise umuntu. Wafuneka inyanga habe nengopho. Angaze nomsiyenza ngithi. Nanginyanga habe nengopho, ngizama ngizibopho. Ngoba yena ukuphuthwa wena. Yonke into yakhe uyichaza ngenyingo lo. Manazareta asebenza ngakhosikazi alalelayo. Saphuma sahamba. Kamhamba ngo-6 sesingene ngawo. Kwathi yakhululeka lo muntu kodwa umntwana engasekho. Sithule. Sicela ukuthi uNkulunkulu sibanisa inyanga ingahambi nengopho. UNkulunkulu Manazareta. Bese umemezayo bese sizwa. Ngoba uma uyinazareta umuntu uba umema na uya entweni esiyifona manje. Ngoba awukwazi uNkulunkulu noma ngeke ungenzeka wena ukhona nje wakufuna ukufika basibazi uwekwathi basiyafanele ukukhonjwe. Ungenzeka ukubeka lapha nje imali basifaka ngimbonathi lona ngumfundisi ngenyanga kodwa ukuthi umfundisi lebashunyasi 2024 January. Kade elapho bahlabisa izolo makhosi. Emzini ophayithathelela mthetheli. Kwase yakhuleka umntwana bese shonile umntwana. Umfana umfana futhi. Njengokushoka ukuthi umfana. Kodwa ungathi ngithe mina ngiyini wathuthumile. Nanjengoba ngikhuluma nje uzolo uzalo wena ongithumile umthumelayo lo muntu obesingamuzwa ukuthi uthini. Lokho lokwenza ukuthi kakhulu. Amen. Umuntu wesinandila akadinge nje ukuthi umuhle kakhulu. Kusala nje kithi. Kodwa ngithi mina umuntu ngasisiza abantu abafasa nje ibhasi. Ilokho yenze ebesibani qondile noma unomkhulu. Ngoba ngoba kanithela abantu. Yeka ukubona wabefundisi. Wathi masitawo isagile taphile sobile. Ngoba uqala usikhipha sizokwenza umlenze wakho uqala sokuyimazani. Ngiyakubona siyendele nabantu. Kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu wasitawo isagile sigobile ngoba sizokwendlula nomlenze. Wow, sisabe sibenyamazana nguphansi wena uzayibona inyamazana shangibani. Nomsethi nyaka. uNkulunkulu ubunyaze singathi mangiphuthala lokuthanda. Amen. Ngingahlangabezani nenkinga umthethwa
lo beguqela ingento emzini wamakhosi usekhuluma igama elikhulu noma usesho into engafanele ayisho ngoba masifike ibandla wonke umuntu ufuna ukulinda kaqola awukhuluma umathanda kwibandla ungakhuluma umsizo kwibandla umuntu uzashiya kude saba ngamanezaleza zisenda funeka impaka uma ufake indawo phambi ngoba phambi komnikazi uthiwa unyazi lo mntwana sephinde hambe yocela umntwana uba yayilapho ngibona uNkulunkulu ungabiza sabe ngiyaphendula masinyane leyo ngane iyahamba ngomfana futhi ayibongozi kodwa akamcela ngakini ngimoya ethunyiwe phela bengalela abantu bathi uphuma ukukhuluma into zangisho ukuthi umuntu uthukwa ngalo uNkulunkulu esebenzisa mina ngoba nangayila ngawusebenzisa uNkulunkulu kimi noma ungubunga ngithanda kodwa usebenzisa uNkulunkulu isikhathi fathu yiyo bithi kanini umuntu walezulu ngene awukuphile imali ongezwe ngeke inhliziyo amahebe u10 ivesi 22 no 26 asisondele baba manene ngenhliziyo eqinisileyo manene lo muntu ome naye omlapha kaza ubone umbombo kathisha uma zawo umbombo kathisha umbenzela down angathiwa ukuthi uzake ngani ukukhombise ukuyabona uhamza kushiya asisondele ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo ithi lencwadi yamahebeni kampostoli Paulo awonke umuntu akasondele esondweni ngenhliziyo epheleleyo le nhliziyo ngazi izophelela kanjani ngoba ulapha endlini khona abantu obabuka kabi omunye uzongibambela ukhetho manazali kwabo sengizosebenza wena awungukhokhela zabaphuma khona sizosebenza inhliziyo kodwa angahlala udaba lezo zakho lwemvuselelo ithi le ncwadi asisondele sombonyazini ngenhliziyo ezipheleleyo ngabe iphelele yakhe inhliziyo nani uthunyazi uhafu wethempela ungifuli nginombuzo nyana yonke uma uNkulunkulu esifuna phakathi ethi uhafu wethempela ungifuli mina ngifuna ukufuna mina lokudangula ukufuna mina ngikuhloniphe ukuthi ngazi ukuthanda yabazi hayi ukuthanda akufuna ngifuna ngizole ukuhloniphe hayi ukuthanda ngiyalazi nento engiyengithanda ya wazamnandi bayaphuma babaya ngokukhuluma ngakho ngamula kodwa sinezinhliziyo ezifafazwe kungabikho uvalo ngokubi njengoba ungena khona ngivalo ukuba thule ukukhuluma naye ukukhuluma kanti ngifuna ngwena kilo ngikhuluma unokuthula ngophela kilo kodwa phela phamphila ngwena ngifuna uNkulunkulu wakho na umthanda uNkulunkulu wakho na umthandi uzoba into enento ngikhuluma ngoba phanje uNkulunkulu nawe wathanda uNkulunkulu uyawale nami ngikhuluma ngokuthanda kodwa ngifuna ukuthandwa yini kodwa sisondele enhliziyo ezifafaze njengamanzi amazi lamanzi alinafafaza amanzi kodwa ukezeni umzimba uma ngizongena ngizolisa abantu kodwa phendale kahle uNkulunkulu wakhe umuntu abalesitepu sakhe endlini yini umuntu abalesitepu sakhe kwenzekani lokho noma ukhokhela kwenzekani ngoba bayebona inhliziyo yethu inhliziyo nakho isitepu asayishile uma uphethe obelana ngafuna ngitshele naye losibona ukuthi abasesincane sengasilingane wathi uNkulunkulu wakho umndake nesitepu sakhe uze phele inkinga leli nayo
你家快说了，恐怕干这经常我没干的心里是不对。要我讲，出来干就咱们班了。哎，我那父母这个反正父母，我本来是那是困难呀。我本来父母在那出面看。哎，我带你不是了，我干的心里想在哪里给他。一样的心里想在的说的，我要别的我他妈被夫妻了。sinemizimba ehlanzwe ngamanzi amahle. 26. Uma sola ngamabomu sesilazi iqiniso akusekho umnikelo wezono. Inkosi ngokusewe. Manje sesizonke njalo. Ngoba uNkulunkulu mase sona ngabo. Sesiyazi iqiniso kodwa bafundisi ngisamukele ndonya uthi uNkulunkulu wakho ethembela umthande. Wathi phakathi nangu yabo umdlula into angayizwa ngoba uhamba yonke indawo ujikela ngaba umoya ephansi ngathi basaya kodwa uyabazi iqiniso uNkulunkulu ithemba uNkulunkulu ethi hapo tembea ngeni na watu baba ekuya hapo nje sasa mama ni ya wale miti ya watu basi kuna ya miti ya miti ni mbaya ni na matende na hapo ni watu sasa kwani ndio kuna sasa ete ukito utwa nipe yote mama yangu nipe watu hii Andiba, siapa ni bukan mereka. Kau, itu mereka mereka. Yang mana? Ini siapa anak? Aku mau jauh mas pe, sebenarnya ni. Kalau kita pandai, senjata memang oh, apa kau nak? Untuk dia nak untuk kuala kuala. Apa yang kau perlu apa yang kau perlu? Mila itu mana saya tak mulu cuba ni selor. Kasih lagi ni mulu cuci. Fungsi itu, kau mulu dah mulu ni sendiri. Umay yang kurang ini ni. Jadi ni, 26 days, kita ini berapa days? Mana saya tak ulu dah sampai, ucita, ulu, faham tak? Waktu lagi, kau ni jangan eksperimen ni yang yoki, ni yang kau cuma ni ada, sudah ada, lu ni sudah kau jadi sudah sampai. Ni orang sebab nak tahu macam kau nak mana apa lagi sendiri zima, ya mana? Amang ada apa sahaja, ada yang bela asal indah. Perlu mana? Orang itu ada bela ni asal je, itu ada pinjam semua. Wah kau punya dekat jempol, wah kau ni macam apa? Wah dekat jempol, dekat jempol pun. Yang kek. Tapi ni saya dalam dengan nama rumah kompos ada ni di Papua. Lima, apa yang batu dulu yang ni? Batu, Imbala erroneous. Dan lagi gula betul lah. Dia betul sikit gula. Unu orang balik gula. Orang cuma orang balik gula. Unu gula beram. Sesuatu punya apa? Walau umur dah umur luar, asal sudah yang apa? Nani umur luar. Dah bila hati pada mana tu umur. Jadi kau jangan faham ni sendiri. Wapan dah umur betul. Jadi nak sudah yang jadi nak. Jadi nak kurung cuma mana saja. Nak kurung cuma kurung. Lalu cuma ni lah. Nanti musuh saya tak mana saja.
lonke lokukhatha lulongela nizemile bantu kulokukhatha into okhatha ngayo kuyishiye khona nto ile awungenanga endlini yakho ubeka lapho kodwa nilibale ngoba lenkinga enkulu mangiphiwe Nkosi nami fanele nothwayipolo nothwayidosi abathi amabhuni nasona ngiyambona uNkulunkulu Nazareth. Amen. Izinto ezine ngibone ngamehlo ami ngiphila ngisenyameni. Kodwa angazi noma hamba kahle. Kodwa ke phela uma uphana phambi sokukhona ubonakala phakathi kahle. Ngiyacabanga ngisho njalo. Ngiyacabanga. Konke ke engishwele endlini singathi uNkulunkulu ngiyakulalela wani ngoba mina ngikhala ngenhlebo noma. Yeah. Manje ngikhala ngakho. Nazareth. With your wife. What's that? You don't do this. Take you. Akelilungise ukuhamba kwenu nemisebenzi yenu nilalele izwi kaJehova uThixo wenu. Khona uJehova yaguquka kukho kubi akushiloyo ngani. Namanje awafuna uJehova wena. Khona uJehova azokuthethelela lapha endlini. Uquke uyekela manje uquke. Ngoba uNkulunkulu uzangithabisa bengathatheliye. Uthi uNkulunkulu uyakwazi ukuqola sekushilo ngawo, imbishi yakho ndeyishilo ngawo. Uthi uyakwazi ukuqola. Kodwa uma kanjani? Oh. Akujwayele umpopula. Iyakhala ke nawo umpopula. Ngithethelele abantwana benkosi. Ngoba phela lokhu mina ngibambe unyazi lapho ngibambeko. Ukuthi mangikhuluma uphefumulele unyazi. Incwadi engelilungise ukuhamba kwethu. Amadoda ayawe besisa ngokuphumela. Ngoba amadoda ayengahleli. Ngiwabonile amadoda. Abantu ngayengahleli. Ngoba kuthiwa yile yabani, yabani le yabani. Ngoba le yabani. Kodwa ngeke ukuyibuyela. Sinaphi izinto. Laba singabulala kumncwabe laba. Mama ngizulu nomama nje. Yabona laba. Angikobi ngiyakhuluma nazo. Angikobi umuntu. Uma ungethulile uNkulunkulu. Wenza amakhweshe ukuthi uNkulunkulu umthumele, uNkulunkulu kamthuma ufuthumele abantu. Ufuna thuba wena ungafana wena ngoba thuba bangamanga awufana namathuba uNkulunkulu. Ngoba zalana ngamanga phela. Umuntu othathamanga banga uthi ubani ngamanga. Azabe uNkulunkulu. Nase thuba wena uzoba leqinizani noma kuphela lapha ngamanga ubasi. Uzophila kanjani thina mama? Incwadi ke singufamba wethu. Khona uNkulunkulu indlela zonke esihamba kuzo. uNkulunkulu uyosivuma. Uyisaya.
Wena uphangayo. Ungaphangiwe wena. Okhohlisayo. Bengakhohlisile wena. Lapho usugcinile ukuphanga. Uyaphangwa nawe. Nalapho usugcinile ukukhohlisa. Bayakukhohlisa wena.
bengaphumula ndasifika samdlule uba uthaka izwelo ubona ungaphumula uyabona uphuma nje nje uphuma wakho yona nje utasanga udlala ngathi unabanga udlala ngawe Inkosi kusebenzile ngitheke izwi lozayiza akuyikhayizwe akabozela Inkosi kusebenzile ukhuleke umshumayeli wayekhaya upheleza u71 ingoma ehlabelela uNkulunkulu athe